Ka Meghalaya High Court ka kadway tarik unay lor kalabrat no surut ya kejamin balayo do sub inspector Balasha Bekam Unurul Islam nakaying bishar tunggu district and session judge Kamunchwa Unurul Uday Balasha keno le ebejad ya arngut shipara ha ampati arsna munchwa adin balakantai ya kejamin bulut kilarano ya Islam Shakashari u district and session judge bat kila penmi ya ka hukum menset patok ka judicial custody hadu ka arpoi tarik unay lor haka hukum bala penmi aga sngit hodeng unong bishar ka Meghalaya High Court u Justice TNK Singh ulong ka jamin jong ka bala ai haka arpsau tarik u jelew arjar khasan bat pratarik unaitung arjar khasan kilalong bean kumta ka kashiri ka sngusi banong maunong bishar special judge Pokso Shillong umshimla bishar bha katkum kinong rim ban ai jamin bala batha nakayeng ka shari bha khledo u Justice Singh ulong bakamdan kanu kajing penidak kajing ai jamin haka arpsau tarik ujalew bat pra tarik naitung manpej eki sakhi baliyo daunong bishar persya ya ubasha keno bat kamdan kadaw ban ai jamin katkum ka sakhi balayo Justice Singh ulong bo Islam ulasha keno halor kikam runar bashir khaibha katkum ka kindon arkhondai jong ka Pokso act arjar khatar katkum ka jingong ka Meghalaya High Court kamdan da kamwei pat bat kapunkun da kabaong ka jamin balai ka arpsau tarik ujalew bat pratarik unaitung lale do special judge Pokso Shillong klem da perkhat bha bat kentai man bishar eki sakhi bayadai bat ubasha no